Slučaj Kovačević protiv Bosne i Hercegovine i dalje polarizuje politiku, ali i društvo u Bosni i Hercegovini. Održano je saslušanje pred Evropskim sudom za ljudska prava, a odluka će biti poznata naknadno. Naša gošća Monika Mijić, v.d. agentice Bosne i Hercegovine pred sudom u Strasburu. Gospođo Mijić, dobar dan i hvala što ste s nama danas. Dobar dan, hvala i vama na pozivu. Evo, kao što smo rekli, saslušanje je održano, sada već možemo i da govorimo o tome. Jeste li vi zadovoljni kako je iz vašeg ugla proteklo ovo saslušanje? Da, znači posljednjih godinu i pol zapravo od kada je ova presuda donesena, s obzirom da je postupak bio u tijeku, ja nisam mogla izlaziti u javnost i govoriti bilo što da ne bih ugrozila sam sudski postupak. Međutim, sada, nakon javne rasprave, kad je sve rečeno i svima je dostupno, i ja pozivam gledatelje, pogotovo pravnike, da pogledaju snimak javne rasprave koje se nalazi na web stranici Evropskog suda za ljudska prava. Tako da sam sad slobodna govoriti, mada mi je žao što nisam mogla govoriti u posljednjih godinu i pol jer se u javnosti stvorila potpuno pogrešna percepcija oko ovog predmeta, oko uloge zastupnika, šta zapravo zastupnik radi, kakva je to institucija. Vi ste zapravo advokat države koji zastupa interese države Bosne i Hercegovine pred sudom u Strasburu. Da, posao zastupnika je da pred Evropskim sudom od tužbi pojedinaca brani Ustav Bosne i Hercegovine, zakone, domaća tijela vlasti, sudove, presude domaćih sudova. Dakle, to je jer obično se ljudi žale da ili zbog neke odluke domaćeg tijela ili suda da im je prekršeno neko njihovo pravo. I mi smo tu zapravo kao advokat države u tim tužbama protiv države. Kada sud utvrdi povredu prava i kada imamo konačnu presudu koju je utvrđena povreda prava, onda mi nastupamo prema domaćim tijelima i vršimo svojevrsni pritisak da se ta presuda izvrši. Dakle, u toj fazi se mi brinemo o izvršenju presude, a do presude, znači, naš je posao da zastupamo državu kao advokati. Mnogo više o tome šta je vaš posao, šta ste konkretno mogli uraditi u ovom slučaju ili nekim ranijim slučajevima. U medijima, u javnosti se zapravo govorilo o tome da li je vama mandat istekao ili vam mandat nije istekao, da li ste vi imate legitiman status pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Vijeće ministara je zaključkom vama i druga dva vršioca dužnosti zastupnika, odnosno agenta Bosne i Hercegovine pred sudom u Strasburu produžio mandat i ukoliko se ne varam, završetka konkursne procedure za imenovanje novih. Koliko to može trajati? Da, znači mandat agenta nikad nije bio sporan, niti uopće bilo kome po zakonu upravi ne mogu vam prestati prava i obveze istekom mandata, jer je to zakon regulirao da ostaju rukovoditelju prava i obveze do onog momenta dok se ne imenuje nova osoba, jer institucija ne može ostati bez rukovoditelja. U slučaju naše institucije zastupnika, sam zastupnik je institucija. Tako da, i to je, pošto nažalost u prošlosti ja sam kao v.d. zastupnik 2 puta od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice koje je nadležno da osigura funkcioniranje zastupnika, bila nezakonito ostavljena bez posla pod izlikom istekao vam je mandat. I nažalost, ja koja cijeli život branim državu Bosnu i Hercegovinu, čak i u pravobraniteljstvu, prije ovoga sam radila u pravobraniteljstvu, dakle moj osnovni posao je da branim državu od tužbi pojedinaca. Ja sam bila prisiljena da putem suda ostvarim svoja prava i u tome sam uspjela i zato sam i dan danas ovdje. Mandat nikad nije bio sporan. Ono što je interesantno, na samoj raspravi sud je postavio, jedan od sudaca je postavio pitanje aplikantu zašto ste vi počeli osporavati mandat agenata tek nakon presude, zašto niste to činili ranije, jer je ista situacija bila. I aplikant je na javnoj raspravi rekao da je ministar za ljudska prava, Sevlid Hurtić, u TV emisiji rekao da je sporan mandat agenata i da je onda on počeo da ide s tim i pred sudom i u javnosti. Dakle, sam aplikant je rekao koji je razlog zašto aplikant osporava
status agenata. Naravno, aplikant je to iskoristio i pokušao je zapravo da u nedostatku u nedostatku ikakvih argumenata, to se koristilo da bi se zapravo spriječilo preispitivanje ovog predmeta pred Velikim vijećem. Jer presudu je donijelo vijeće od 7 sudaca, a ovo ipak Veliko vijeće od 17 sudaca i pred tim Velikim vijećem je uvijek javna rasprava. Dakle, on je znao da ako to dođe na Veliko vijeće, s obzirom na njegove nikakve argumente, zapravo pravne, da će to pasti i zato je sve učinjeno zapravo da se ospori tražili su se načini da se izbjegne ta javna rasprava, ali evo na sreću ona se nije izbjegla i javnost može pogledati i vidjeti sami za sebe svako i argumente tužene Bosne i Hercegovine i argumente samog aplikanta. Zato ipak treba dobro poznavati pravo, treba biti pravnik, što sigurno nisu svi naši gledaoci. Od početka je vrlo jasno, čak i onima koji vrlo površno prate zbivanja u našoj zemlji, da se ovaj slučaj politizuje. Vi ste to i sami izjavljivali u više navrata. Zašto? Kome je u interesu ispolitizovati jedan sudski spor, pogotovo ako znamo da smo mi imali slične tužbe protiv države Bosne i Hercegovine pred tim istim sudom koje je država Bosna i Hercegovina čak i izgubila i te presude zapravo nikada nije ni provela. Pa ja smatram da je najveći interes da se predmet ispolitizira kod političara. I ovdje upravo imamo jednog politologa koji je politički savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika stranke Demokratska fronta. Pred ovim sudom u tijeku je 5 tužbi Demokratske fronte protiv Bosne i Hercegovine. Znači, samim tim to su političke tužbe. Prema tome, svaka stranka hoće da ima svoju publiku, da pravi svoju kampanju. Ova stranka se odlučila na pogrešan put, na zloupotrebu Evropskog suda za ljudska prava za promicanje za neku svoju političku kampanju. Međutim, na svu sreću, na javnoj raspravi je apsolutno bilo jasno da aplikant nema nikakvih argumenata i ono što je jako bitno naglasiti, da ovaj predmet se potpuno razlikuje od predmeta Sejdić i Finci. Jer u predmetu Sejdić i Finci postoje osobe kojima na osnovu njihove etničke pripadnosti nije omogućeno da se kandidiraju ni za člana predsjedništva, ni da budu u Domu naroda. U predmetu Kovačević aplikant se žalio da je diskriminiran u aktivnom biračkom pravu, a diskriminacija znači različit tretman između njega i neke druge skupine ljudi. Međutim, takvog različitog tretmana nema. Mi smo svi u istoj situaciji. Nijedan građanin u Bosni i Hercegovini ne može glasati za članove Doma naroda. Entitetski parlamenti delegiraju članove Doma naroda. Znači, mi smo svi u istoj situaciji. Kada je riječ o predsjedništvu, nijedan građanin nema mogućnost da glasa za nekog iz reda ostalog. Svi smo isti. Svaki građanin je ograničen u tome za kojeg će člana predsjedništva birati ovisno o mjestu prebivališta. Prema tome, apsolutno nema razlike u tretmanu između aplikanta, između vas ili bilo koje osobe. Prema tome, ne može uopće biti riječ o različitom tretmanu jer njega nema. Prema tome, to je apsolutno različit slučaj od ovih predmeta gdje su ljudi zaista na osnovu svoje, samo na osnovu etničke pripadnosti onemogućeni da budu član predsjedništva i delegaciju Doma naroda. Šta, evo sve ove činjenice koje ste nam sada naveli, rekli ste da apelant Kovačević nema osnova, nema pravnog osnova, nema argumenata. Kako se to odrazilo na donošenje odluke u prvostepenom postupku? Vjerujte da mi nije jasno. Znači, prvostepena presuda, da je tako nazovemo, ili presuda malog vijeća, je utvrdila kao prvo da je aplikant osoba koja se ne izjašnjava kao pripadnik konstitutivnih naroda, što smo mi u ovom postupku dokazali kao potpuno netočno. Kao drugo, presuda malog vijeća je utvrdila da je aplikant diskriminiran na osnovu svoje etničke pripadnosti. Mi svi znamo da za aktivno biračko pravo etnička pripadnost apsolutno nije bitna, potpuno irelevantna. Ali s obzirom da je sud u presudi utvrdio
da je aplikant na osnovu svoje etničke pripadnosti diskriminiran, pitanje njegove etničke pripadnosti automatski postaje vrlo bitno. I mi smo u ovom postupku pred Velikim vijećem uspjeli dokazati da je aplikant se izjašnjavao kao Hrvat obavljao funkciju gradskog vijećnika u gradu Sarajevu, što je bilo, znači, njegova nacionalnost kao svih gradskih vijećnika. I danas ako odete na web stranicu vidjet ćete da mora pisati nacionalna pripadnost, jer po statutu grada Sarajeva moraju biti svi jednako zastupljeni, pa imate zaštitu nacionalnih vitalnih interesa Srba, Bošnjaka i Hrvata u Sarajevu. Međutim, kada smo mi o tome obavijestili sud i dostavili ispis sa službene web stranice, aplikant je sam tražio od gradskog vijeća da uklone riječ Hrvat pored njegovog imena i onda je on dostavio sudu novi ispis na kojem ne piše ništa i onda je on rekao da evo on u ime istine dostavlja to sudu, a da zapravo agent hoće da obmane sud. Međutim, kako aplikant isto nije dao Centralnoj izbornoj komisiji suglasnost da nam se dostavi podaci o njegovoj etničkoj pripadnosti, mi smo se na kraju obratili jer većina Hrvata ima hrvatsko državljanstvo. Jedan od načina stjecanja hrvatskog državljanstva jeste i izjašnjavanje pripadnosti hrvatskom narodu i naravno ambasada Republike Hrvatske je potvrdila da on ima hrvatsko državljanstvo i da se prilikom stjecanja tog državljanstva izjasnio kao Hrvat. Dakle, mi smo pred sudom dokazali i da on nije ono što se zapravo predstavljao pred sudom. Tako da nije mi jasno, znači, kako je uopće došlo do prvostupenske presude. Kako je utvrđena diskriminacija ako smo svi u istom položaju, ali s obzirom da je ta presuda pošla od pogrešne premise da je to osoba koja se ne izjašnjava kao pripadnik konstitutivnih naroda. Uglavnom, ja sam uvjerena, a to možete svi vidjeti, dakle, na snimku javne rasprave, s obzirom na argumente ispred Bosne i Hercegovine i s obzirom na gotovo nikakve argumente aplikanta koji nije odgovorio niti na jedno pitanje suda konkretno, ja sam uvjerena da će ova aplikacija biti odbačena kao nedopuštena ili možda čak u meritumu odbijena. Sada otišlo se i korak dalje u cijelu priču u medijskim istupima. Umješan je i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt, za koga se pričalo da je odustao od onoga što se laički u javnosti danima i sedmicama iza nas nazivalo svjedočenje pred Evropskim sudom za ljudska prava. Da li se Kristijan Schmidt uopšte trebao obratiti ovom sudu? Ne, to je opet jedna vijest koja je senzacionalistički izašla u javnost, svjedočenje visokog predstavnika pred Evropskim sudom. Znači, ovo je već ne znam koji, treći ili četvrti predmet protiv Bosne i Hercegovine u kojoj je visoki predstavnik se umiješao kao treća strana. Dakle, to je nešto što je uobičajeno u predmetima protiv Bosne i Hercegovine. Ne u svakom, ali gdje oni procjene, visoki predstavnik se umiješa. Ali nikad visoki predstavnik osobno, znači i u ovom predmetu mi smo dobili pismo od suda, dobili smo ko će se pojaviti u ime ureda visokog predstavnika, to su bile 3 osobe i tako da nikad apsolutno nije uopće visoki predstavnik niti trebao nazočiti na raspravi, a kamoli svjedočiti. Dakle, to je opet jedna senzacionalistička priča da privuče publiku i... Sada kako u tom kontekstu komentarisati one optužbe koje su i pojedini političari, određeni broj medija, određeni broj i novinara plasirali u javnost, a to je da zapravo su optužili visokog predstavnika Kristijana Schmidta da drži HDZ-ovu stranu u cijelom ovom predmetu. Kako to komentarišete, evo imajući u vidu da je Hrvatska ambasada vama izašla u susret i pomogla vam da dođete do određenih materijalnih dokaza? Kako u kontekstu cijele ove priče to Mi smo se morali obratiti Republici Hrvatskoj jer naše tijelo, Centralna izborna komisija je odbila da nam dostavi podatke. Odbila je da nam dostavi dokaze u ovom postupku, iako je to obaveza svih organa u Bosni i Hercegovini. Imaju li oni zakonsko pravo da to urade? Nemaju, s obzirom da oni su se pozivali stalno na zakon o zaštiti osobnih podataka. Međutim, mi smo tražili mišljenje agencije i u samom zakonu stoji kada se te posebne kategorije osobnih podataka mogu obrađivati u slučaju da nema pristanka
jasno u zakonu stoji u slučaju odbrane od pravnih zahtjeva. Dakle, ovdje je taj slučaj. Znači, Bosna i Hercegovina se brani od pravnih zahtjeva pojedinca i u tom slučaju po zakonu je dozvoljeno da vi dostavite, da Centralna izborna komisija dostavi, pa pazite, ne dostavlja se to neko treće ostavi, to se dostavlja državnoj instituciji, dostavlja se dokaz u postupku i to je stvarno, ja toliko dugo godina radim ovaj posao, nikad se nisam s tim susrela. Što se tiče optužbi, HDZ, OHR i tako to, kad nemate nikakvih pravnih argumenata, pogotovo u situaciji kad znate da će se održati rasprava pred velikim vijećem, kad znate da ćete biti potpuno raskrinkani, da će svi vaši tobože argumenti pasti u vodu, onda vi morate tražiti alibi da je to politika, da je to neka teorija zavjere, da tu visoki predstavnik, to po mom mišljenju, pogotovo s obzirom na izlaganje visokog predstavnika koja su se ticala stanja u zemlji općenito, što je vrlo bitno za bilo kakav predmet ove vrste, jer sud mora uzeti u obzir kad se pravi procjena balansa između općeg interesa i prava pojedinca. Znači, to je vrlo bitno u ovom predmetu i naravno sud je afirmirao, visoki predstavnik je afirmirao Ustavni sud. I naravno insistirali su na tome da se ne može zaobići Ustavni sud i ići direktno na Evropski sud. Tako da toliko o miješanju visokog predstavnika, jer većina argumenata je iznesena zapravo sa strane same države, a ne visokog predstavnika. Vi ste izjavili da ste bili pod strašnim pritiscima za sve ovo vrijeme, proteklih nekoliko mjeseci, da su vam čak i prijetili. Ko vam je prijetio? Jeste li postupili adekvatno u skladu sa procedurama, prijavili? Ja sam samo jako sretna da sam imala priliku da to kažem i pred samim Europskim sudom za ljudska prava, da u posljednjih 9 godina, odnosno od kad sam podnijela zahtjev za preispitivanje presude Zornić, iako u medijima se priča nikad, kaže, protiv ovakve presude nije zahtjev, da, zahtjev je podnesen i protiv presude Zornić, ali je presuda bila jednoglasna pa zahtjev nije prošao. Od tada se sustavno radi na slabljenju institucije, državne institucije zastupnika. Najprije su na namještenom natječaju primili osobe koji uopće ne ispunjavaju uvjete, nemaju dan iskustva u zastupanju pred domaćim sudovima, a kamoli 5 godina što je propisano. Pa je to sud BiH poništio zato što te osobe ne ispunjavaju uvjete. Nakon toga su uveli 3 agenta. Znači, do tog momenta, moj prvi mandat, samo sam bila ja kao jedan zastupnik. Uveli su 3 zastupnika. Mi smo bili godinu dana zastupnici. Nakon godinu dana jednu su vratili na svoje staro mjesto. Dakle, to je osoba koja nije mogla biti agent, ali su opet imenovali za VD-a. A mene su samo, znači, u koroni, u jeku korone i one pandemije, znači, samo me odjavili, prestalo me isplaćivati. Jer ako kaže, tebi istakao mandat i pazite, mene je imenovalo vijeće ministara, samo vijeće ministara, ne mene, nego zastupnika može razriješiti vijeće ministara. Međutim, to je ministarstvo radilo. U to vrijeme je provalili su mi u kancelariju uz 2 naoružana policajca, dakle kao najvećem kriminalcu, izbacili su mi stvari. A ja sam u to vrijeme bila i član Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća. I bilo je grozno boriti se sam u takvoj situaciji. Niko nije stao iza mene, čak ni Visoko sudsko ni tužiteljsko vijeće. Ja sam se naravno obratila sudu, odboru državne službe za žalbe i oni su mi uspostavili prava. Međutim, opet, kada su se ponovo imenili VD zastupnici, opet u ljeto 2021. opet ministarstvo, iako postoje... Koje je ministarstvo? Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, koje je nadležno da osigura funkcioniranje zastupnika, je opet nezakonito odjavilo, prestalo isplaćivati plaće zastupnicima. Pa smo se onda opet, ali sad nas 3, morale opet obraćati nadležnim tijelima i štititi svoja prava. Pa to je takav jedan apsurd. Natječaj za agenta nikad nije proveden, pa evo već 6-7 godina. Ministarstvo raspiše natječaj, prvo u 2019. Pa ga onda poništi u maju 2021. da izmijeni odluku u pogledu posebnih uvjeta za ovo radno mjesto. Pa onda opet raspiše, ne znam nakon koliko.
Pa se onda uspostavi da je ministarstvo zapravo tu izmenu odluke pogrešno objavilo u službenom glasniku, pa se onda opet poništava i evo sad novi natječaj još nije raspisan. Znači, zbog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, ova institucija, državna institucija zastupnika je već 6 godina u VD statusu, što znači da je u vrlo ranjivom statusu, što znači da je vrlo neizvjesno, da se stalno mijenjaju zastupnici, što nije dobro. Vi na ovom mjestu morate imati vrhunske profesionalce, ovo je međunarodno pravo, moraju poznavati jezik. Zašto se institucija zastupnika slabi? Moja pretpostavka je upravo zbog ovih političkih predmeta koje sad vidimo na dijelu, jer ako država nema zastupnika, onda ti predmeti prolaze bez ikakvih problema. I još jedna stvar, želim podsjetiti javnost da će pred ovaj sud dolaziti i drugi predmeti koji su politički interesantni. Svi ovi predmeti krivični koji se vode na domaćem postupku u slučaju gospodina Milorada Dodika, gospodina Fadla Novalića, gospodina Ranka Debevca, Mehmeda Osmanagića, ti svi predmeti, kad oni prođu pravni put na domaćem nivou, će doći na Evropski sud. Kako će i ko braniti Bosnu i Hercegovinu u takvim predmetima? Ako je postalo normalno da se ovakav pritisak na zastupnike vrši, da ne rade svoj posao. Znači, nama se ne da da radimo svoj posao iz nečijih političkih interesa. I znači, mi ćemo doći u situaciju kada će biti zastupnici, ja neću nikad takva biti, ali sigurno će se naći ljude, ovo molim te zastupaj, a ovaj predmet nemoj baš zastupati. To je stravično. Tako da ovo sve što se dešava ruši i uništava instituciju Bosne i Hercegovine i zbog toga mi je jako žao, jer ćemo na kraju doći da ona i neće postati na državnom nivou, da će entiteti izgubiti povjerenje u zastupnika pa će pitati, a ko je ovaj predmet zastupao, a što nije onaj, što... Znači, žao mi je što je do toga došlo jer je to nekad bila jaka institucija dok ministarstvo nije počelo raditi ove nezakonite. Ističe nam vrijeme, ne mogu da vas ne pitam, naravno odluku ne možemo prejudicirati, ne znamo ni tačan vremenski rok u kome će ona biti donesena. Šta procedura kaže ukoliko se ne potvrdi prvostepena presuda, a šta ukoliko eventualno dođe do njene potvrde? Pa znači, po nekoj dosadašnjoj praksi kako je bilo poslije rasprava pred Velikim vijećem, mada je ovo specifičan slučaj, obično presuda bude u roku par mjeseci. Ako presuda bude odbačena, to je to, predmet je završen. Ako nekim slučajem bude utvrđena povreda prava, meni je kao pravniku jako teško zamisliti u čemu bi se mogla sastojati ta povreda prava, pa prema tome ne mogu unaprijed govoriti šta će biti sadržaj te presude i kakve bi eventualne obaveze za Bosnu i Hercegovinu mogla biti. Sada jedno pitanje koje ima veze sa pravnom strukom, ima veze sa pravom, sa sudovima, ali ne sa vašim mandatom agentice i zastupnice Bosne i Hercegovine pred sudom u Strasburu. Vidjeli smo da je današnje ročište optuženima za ubistvo sarajevskih policajaca u kantonalnom sudu Sarajevo odgođeno zbog dojave o postavljenim bombama ili eksplozivnim napravama. Vrlo česta praksa u sudovima, barem kada govorimo o kantonu Sarajevo. Kako to utiče na odvijanje jednog sudskog procesa? Sigurno da utiče na odugovlačenje sudskog postupka. A isto tako, Evropska konvencija predviđa pravo na suđenje u razumnom roku. Ako su to učestale pojave, ja čak vidim da bi to moglo, da bi neko mogao i pred Evropskim sudom, ako je zbog tog razloga njegov postupak dugo trajao. Znači, ako se dopuštalo da stalno neko prijeti i određene krivične postupke prekida, onemogućava da se one završe, to bi moglo predstavljati kršenje prava na pravično suđenje, jer država nije poduzela sve da osigura suđenje u razumnom roku. Ali opet kažem, sad ovisi jedino da se to 10 puta desi u toku jednog postupka, ali definitivno odugovlači suđenje i naravno sve nas to jako puno košta i onemogućava nam rad, tako da se nadam da će policija stati u kraj tim osobama koje dojavljuju i navodne bombe i slično. Ali može to i da se naviknemo, pa kad bude prava bomba da ne daj Bože. Monika, hvala vam lijepo što ste izdvojili svoje vreme. Hvala što ste o ovoj vrlo važnoj temi govorili za javni radio i televizijski servis Bosne i Hercegovine.
Hvala i vama. Monika Mić, VD agentice Bosne i Hercegovine pred sudom u Strasburu, bila je naša prva gošća za danas. Ostanite i dalje uz nas.